Salam apresiasi dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Ali Umar binti Yuzri dari TV PSS melaporkan langsung dari kehangatan kejohanan olahraga tahunan kali ke-12 yang berlangsung dengan penuh gila gemilang pada hari ini. Suasana di Padang cukup bingit dengan sorakan menandakan semangat kesukaran yang membara dalam kalangan warga sekolah. Majlis pembukaan tirai disediakan lagi dengan gimmick perasmian yang cukup dan kreatif mencerminkan inovasi pada kesepaduan seluruh warga sekolah sekaligus membakar semangat para atlet yang bakal berjuang. You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Y vamos por todo. People are ready. From the day you were born, in this place you belong. In this place, what brought you on? Made you strong. Ego, let's go. Ego, let's go. Ternyata kejohanan kali ke-12 ini bukan sekadar tentang pingat dan kemenangan, tetapi tentang semangat juang, disiplin dan perpaduan utuh yang dipamerkan. Sekian laporan saya untuk TV PSS, sehingga kita berjumpa lagi. Feel the magic in the air. I love it in my ole. Ale, ale, ale. Feel the magic in the air. I love it in my ole. Ale, ale, ale. Feel the magic in the air. Magic System, Red One, Chauki.